आमे बाहर कालियापुली जंगल अधबाटे गला बेले आमको ये पत्थर खदन पड़ी देखो बढ़िया सीन आम अटकी जाइलु एठी खदन देखी आम अटकी जाइलु एवं कैमेरा बाहर कर शूट कर लगी ता सहित ये पत्थर खदन मध्य रही झरणा सहित रही पत्थर खदन पत्थर खंगड़ एवं ता सह रही प्राकृतिक सौंदर्यर गछ वृक्ष भरीपूर्ण ही रही आगक बढ़ा को आमको इच्छा है ना आम से सौंदर्य प्राकृतिक परिवेश को उपभोग करूँ एवं कैमेरा बाहर करी आम शूट करूँ ता सह ये झरणा ये प्राकृतिक सौंदर्य पवन को देखी आमर मनमुग्ध हो जाइथिला आमे अति आनंदित हो पुणी सेठी देखिया पई बहुत चेष्टा रखिथिलु आमे ये जंगल बुलिया पई बहुत इच्छा रखिथिलु किंतु आमको यही झरणा ये प्राकृतिक सौंदर्य आमको छाड़ू नथिला आमको अटकी रखिथिला से आमको आम मन को बांधी रखिथिला से झरणा से प्राकृतिक से गछ पवन से आमको बांधी रखिथिला एवं आमे इच्छा रखिथिलु से पहाड़ पर्वत झरणा बुली आसिया पई आमे चेष्टा रखिथिलु ए रही भंजनगर निकटस्थ पाखापाखी जंगल कालियापुली जंगल ये कालियापुली जंगल रे हाथीमुंडा पहाड़ राम लक्ष्मण पहाड़ हाथीमरा पहाड़ एमती सब विभिन्न प्रकार पहाड़ पर्वत भरी रही प्राकृतिक सौंदर्य गछ वृक्ष परिपूर्ण रही यही दृश्य देखी आम आग को बढ़ा इच्छा है नहीं ये दृश्य आम मन को आकृष्ट कर रखी आम मन को बांधी रखी आमको आग को बढ़िया को देलानी आम ये पहाड़ झरणा पर्वत को आम कैमेरा बाहर कर शूट करूँ एवं आम इच्छा को बांधी रखी पहाड़ पर्वत झरणा तो बुली जावा आ देखी नेबा ए पहाड़ जंगल पर्वत झरणा प्राकृतिक सौंदर्य ए बण जंगल को उपभोग करवा एवं आमे जाइथुलु आमर सांगसाथी आमे मिसी प्राय 7 जन आमर सेथि मध्यरे आमे थिलु समस्त मन को टाणी रखिथिला एवं आपण मानक भी जदि थरे देखि आसिबे आपण मानक मध्य आपणकर मन को बांधी रखी ये बहुत सौंदर्य आमे से पहाड़ पर्वत झरणा बुली बुली प्राकृतिक दृश्य देखी देखी आमको पूरा हालिया लगी आमे एवं हालिया को आमे पछर पकई आमे आगे चली से प्राकृतिक सौंदर्य को देखिबा पई से प्राकृतिक सौंदर्य आम मन को टाणी नहीं एवं आमे थकी थिले मध्य आमे से दृश्य को उपभोग करि नहीं एई सौंदर्य प्राकृतिक परिवेश आपण माने देखिया को अति निकटतरे देखिया को पाइबे भंजनगर निकटस्थ पाखरे एई प्राकृतिक सौंदर्य गछ वृक्ष घेरी रही अति आनंद अति मन मुग्ध हो जीव देखु देखु आपण आउ सेठु बाहर को इच्छा करेंगे ना से प्राकृतिक सौंदर्य बांधी रखा आपण आम देखा पाइलु प्रथम थर जीवन थरे ए प्रथम थर देखी आमे आ भूली पारिनु आपण माने भी देखिले या को भूली पारिबे नै ए आम पई थिला बहुत सौंदर्य एवं सांग मानक मध्यरे ए पहाड़ से पहाड़ को से पहाड़ ए पहाड़ को सब डेउथुले बुलुथुले खेलुथुले एवं सेथिरे से झरणा पानी रही अछि परिपूर्ण सेठी पोखरी मध्य रही अछि से पोखरी रे भी आपण गाधई पारिबे एवं निजे आपण शौच ही मन को खुशी करि पारिबे एही पत्थर खदन रे घेरी रही चारिपट पत्थर भितर रही झरणा झरणा मध्य रही किछि घासर लतार तरुर सौंदर्य दृश्य एवं चारिपट घेरी रही पहाड़ पर्वत घेरी रही यही पत्थर सुरंग मध्य रही झरणा पोखरी टाइप रे गाढ़िया टाइप रही घेरी रही पहाड़ पर्वत चारिपट घेरी रही आपण मने अति आनंदर खुशी सहित मजा मौज उपभोग करी आसी पारिबे ये अति निकटतर रही भंजनगर जस्ट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़े आपन भंजनगर ठू आपण आनंद रे उपभोग करि पारिबे ए प्राकृतिक सौंदर्य गछ वृक्ष पहाड़ झरणा को नहीं देखी उपभोग करि पारिबे।
ଥରେ ଯଦି ବୁଲି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଦେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ତୁମ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ କି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ତୁମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିବ এই ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ এই ଝରଣା। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି এই ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ତିଳେ ମାତ୍ରେ ସେଠୁ ନିଜେ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏମିତି ହଉ ହଉ ସମୟ ବିତିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲୁ। ପୁଣି ସେଠି ସେଇ ଦିନ ସେଇ ରାତି ସେଇଠି ବିତେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଟାଣି ରଖିଥିଲା। ଆମେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଟ୍ ନେବା ପାଇଁ এই ସିନ୍କୁ এই ଦୃଶ୍ୟକୁ এই ପ୍ରାକୃତିକ ପବନକୁ ଦେଖି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହେ ମୁଁ ସୁଟ୍ ନେବି, ଇଏ କହେ ମୁଁ ସୁଟ୍ ନେବି, ସିଏ କହେ ମୁଁ ସୁଟ୍ ନେବି, ଇଏ କହେ ମୁଁ ସୁଟ୍ ନେବି। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଫେରି ନଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲୁ। ସେ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଏତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ସେଇ ଆଗରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ରହିଛି। ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ହାତୀମରା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆମେ ଦେଖି ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଆମେ ଯିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଲୁ। ସେଇ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ ବୁଲିପାରିବେ ଏବଂ ମଜା ମୌଜ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଖୁସି ନେବେ। ମଝିରେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ମଝିରେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅତି ନିକଟରେ ଅତି ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା, ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା, ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତରେ ଉପଭୋଗ କରିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଏବଂ କେବଳ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ଆମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ମନକୁ ଟାଣି ରଖିଥିଲା। ସେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ, ଏମିତିକା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତିକା ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଆନନ୍ଦିତ ଉପଭୋଗ କରି ଦେଖୁଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଝରଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖରେ କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ହାତୀମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ, ଏମିତିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାହାଡ଼, ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ପାହାଡ଼, ଖଙ୍ଗଡ଼, ସୁରୁଙ୍ଗ, ପର୍ବତ, ଝରଣା, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇବାଟା ବହୁତ କିଞ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦେଖାଇ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଆସିବୁ ଏ ପାହାଡ଼, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଆସି ମନମୁଗ୍ଧ କରାଇ ଦେବୁ। ସାରି ଆମର এই ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସିନ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ କଲୁ, ବୁଲିଲୁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ସହିତ ଦେଖି ମନମୁଗ୍ଧ ହେଲୁ। ତା ସହ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ
ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯାହା ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅତି ଉପଭୋଗ କରି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।